با بازیگران تیم ملی تاجیکستان پیش از همه رحمت می‌دادگی می‌رسونه که بایجر اومدم و بازیگران تیم ملی را که سال اول از یکم راست بایجر را بازی میکنن دایجا بازی میکنن ما رحمت میگیم و برای ما قهرمان تاریخ ساختن در فوتبال تاجیک تاریخ ساختن ما با یکویا که فوتبال بازان تیم ملی رحمت میگیم ما می‌داریم ما البته راضی ام کم تر اینجا خیلی نسیم فوتبال همیه به باخت نمیشه ما این بازی را غلبه دسته ملی تاجیکستان میدونیم خیلی انشالله که با در بازی آینده تاجیکستان با وعید قلای بلند میرامو باوری داریم فوتبال تاجیک پیش رفته سعی انشالله که با دستگیری پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امالی فوتبال در تاجیکستان خیلی پیش رفتگی ما باوری داریم سالهای آینده دسته یکچین ملی تاجیکستان انشالله که در جام جهان برآمد میکنه انشالله تاجیکستان салом алейкум я бор дигар бародарои гиромӣ салом алейкум мухлисони футбол мо рост дигар хеле ки гуфтам бародаро мо боварӣ надоштем то ҳамиҷара мием иншолло дар оянда бо сар бозӣ мекунем ҷойҳои беҳтари моро интизоре фақат тоҷикистон ба пеш ро афзода намешавем чӣ хеле ки мо гуфтем мо дар ҳама ҳолат дар бари ҳамин бозингарони тими миллӣ бозингарони футбол ҳастем дар ҳама ҳолат мисли ҳарвақта тоҷикистон доимо ба пеш саломат абуда салом алейкум бародаро масалан ма ами футболистои тоҷикистони хумо минатдорем ами ҷама касаб маша бачаҳои клуб тамошо кем хеле бари чики кем масал хайр вақтуда нашон ба худо тоҷара рафтемиш мо дар худаш як плюс худаш як хирсандия масал гуфт якай дигар ки бебой намешава спорт айда ягон кас гаранти наметавонад масал ки бека ки бой метавӣ дар он майдон маълум мешава хамаш насибай масал вақтуда нашон масал чӣ қадар тонистем дастгирӣ кардем барои тоҷикистони мо Ama bak peş. Tacikistan! Bom no meu nome, como a família Paulo com o Marquinhos.